around 97% of the agricultural activities in Ethiopia are conducted by subsistence farmers. Lack of training, limited access to markets, and unsafe working conditions are just some of the challenges faced by millions of Ethiopians working in the agribusiness sector. Progro Ethiopia, an initiative by the International Labour Organization under the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ), Special Initiative on Training and Job Creation, is working to overcome these challenges within the framework of decent jobs and employment creation. The Ethiopian government is prioritizing agro-processing sector to grow the economy by participating in global supply chains. Progro Ethiopia's work has produced the following 4 interconnected outcomes. 1. Promoting responsible investment by improving the investment ecosystem in selected agriculture-rich regions to adopt better business practices. 2. Improving working conditions by facilitating social dialogues and inclusive collective bargaining as key means of achieving decent work and stable industrial relations. 3. Building skills for tomorrow. Providing quality and demand-oriented activities and training that increase employability and job prospects in the agro-processing sector. And finally, growing businesses. Selected agribusiness sectors have become more competitive, boosting job quality and creation potential. 1. Promoting responsible investment. በክልላችን ከአይኤሎ ፕሮ አግሮ ፕሮጀክት ጋር ሰፋፊ ስራዎችን መስራት ችለናል። በተለይ በፕሮ አግሮ ፕሮጀክት ከ30 በላይ በሚሆኑ ወረዳዎች ውስጥ ከ3000 ለሚበልጡ ለተደራጁ ለአዳዲስ እንዲሁም ለነባር ኢንተርፕራይዞች የስልጠና ድጋፎችን ማድረግ ተችሏል ማለት ነው። ወደ 200 ኢንተርፕራይዞችን ነው ዝለ እናደራጃለን ብለን ይዘን የነበረው ወደ 167 ኢንተርፕራይዞችን ያደራጀንበት ሁኔታ ነው የነበረው። ወደ 83.5% አካባቢ የቅዱን ያከናወንበት ሁኔታ ነው የነበረው። በዚህ በአግሮ ፕሮጀክት የተሻለ ግንዛቤ እንዲኖረን ሆኗል። በወሰድናቸው ትሬኒንጎች የኢንቨስትመንት አትራክሽንን ከዛ እንዴት ነው የውጭ ባለሀብቶችን ሊድ ጄነሬሽንን ጨምሮ ኢትዮጵያ ያሏትን የተለያዩ ኢንቨስትመንት ፖቴንሻሎችን ከማስተዋወቅ እዚህ ሀገር ውስጥ ያሉ የሰራተኞች አቅም ለመገንባት ያሉትን ኤክስፐርቶች ትሬን ማድረግ እንዳለባቸው እሱን ኢቫሉዌት አድርገውልናል። ProAgro Ethiopia supports the government of Ethiopia in creating a more and better jobs in the agribusiness sector. And it does this through promoting responsible investment. Now, for example, the ILO ProAgro project has significantly enhanced the capacity of key investment promotion agencies, including the Ethiopian Investment Commission, regional investment bureaus, Ministry of Labor and Skills, and Ministry of Industry. These efforts are directed towards creating decent job opportunities. The project has also supported the local ecosystem for employment as well as training services. This ensures that diverse needs of employers and job seekers in the agribusiness sector are better catered for. Progro Ethiopia has created intermediary employment facilitation service centers to aid with skill development and creating employment. These centers have successfully engaged 5 TVT colleges and universities to design core skills training in collaboration with the agribusiness SMEs in selected industrial parks. ዋናው የዚህ ሰንተር ዓላማው አንደኛና የመጀመሪያው ስራ ፈላጊ ዜጎችን መመዝገብ ነው። እንደ ሀገራችንም እንደ ክልላችንም ስራ አጥነት ችግር በጣም ከፍ ብሎ የሚመጣ ችግር ስለሆነ ከዩኒቨርሲቲና ከኮሌጅ ተመርቀው የሚወጡ ወጣቶችን ይሄ ሰንተር በሚገባ ሰርቭ ያደረገ ከስራ ጋር የማገናኘቱ ስራ እንዲሰራ ያው እቅድ ተይዞ ነው የተገባው። አገልግሎትን በተመለከተ ኢምፕሎይመንት ፋሲሊቴሽን ሴንተር በክልል ደረጃ እንዲቋቋምና በዚያ ላይም በተለይ ስራ ፈላጊዎቹ እና አሰሪዎቹ ቀለል ባለ መንገድ የሚገናኙበትና አሰሪው ምርታማነቱን የሚያሳድግበት ሰራተኛውም ደግሞ በተመሳሳይ መረጃዎችን በተገቢ መንገድ አግኝቶ በቀላሉ ወደ ስራ እንዲሰማራ ለማድረግ የሚያስችል ስራ ነው ስንሰራ የቆየ ነው። Progro Ethiopia extended technical assistance to the Ethiopian Investment Commission
to adopt best practices in investor traction and promoting responsible investment. This support enhanced the institution's tracking and monitoring capacities, leading to a review of investment law and promotion strategy to meet international labor standards. These improvements have benefited the Commission staff both at federal and regional levels. The project's interventions have already helped over 1,300 people find employment in the formal agribusiness sector, helping them transform their lives, support their families, and strengthen their communities. Two, improving working conditions. With more jobs created, the next challenge is ensuring these workplaces are safe, equitable, and collaborative. Progro Ethiopia, in partnership with Confederation of Ethiopian Trade Unions, has promoted social dialogue and collective bargaining, helping to improve workplace communication, conflict resolution, and collaboration. The project, in collaboration with social partners, has advocated for and promoted decent work standards as well as worker rights. This has been achieved through social dialogue and collective bargaining. Our efforts have resulted in collective bargaining that led to increased wages, safer workplaces, and environmentally friendly productive modes. የአይሎ ፕሮአግሮ ፕሮጀክት ከተጀመረ በኋላ በዚህ በአግሮ ፕሮሰሲንግ ውስጥ ያሉ ቦታዎች ላይ ከዚህ ከፕሮጀክቱ ጋር የተለያዩ ስራዎችን ሰርተናል። እነዚህ ማለት የስራ ቦታው ምቹ እንዲሆን ማለት ነው። ለአሰሪዎቹም ለሰራተኞችም የምቹ የስራ ሁኔታውን ጽንሰ ሐሳቡን እንዲረዱ የማድረግ ስራዎችን ሰርተናል። Progro Ethiopia's interventions in these industries have helped protect almost 5,000 jobs and improve social protection mechanisms such as increased wages, safer workplaces, and environmentally friendly production modes. እንግዲህ ከአሁን በፊት የነበረን ከወርክፕሌስ ኮኦፕሬሽን ጋር በተገናኘ ከኳሊቲ ማኔጅመንት ጋር በተገናኘ ከዚህ ከኦኩፔሽናል ሴፍቲ እና ሄልዝ ጋር በተገናኘ ብዙ አመርቂ የሚባሉ ስራዎችን እየሰራን አንገኝም ነበረ። ይህ ፕሮአግሮ ፕሮጀክት ግን ላውንች ከተደረገ በኋላ አመርቂ የሚባሉ ለውጦች እየመጡ ይገኛሉ። አሁንም እየሰራንበት እንገኛለን። ነው መጀመሪያ ስናመርት የነበረው ፕሮዳክቲቪታችን በጣም ፍላክቹዌት ያደርግ ነበር። ይሄንን ስልጠና ከወሰድን በኋላ ስፔሻሊ ከፋይፌስ ጋር ምናምን በተገናኘ ድክመቶችን በመቀነስ ምርታችንን ከፍ በማድረግ ኮንሲስተንት በማግኘት ያው ችለናል ማለት ነው። Companies sampled from Amhara and Sidama agribusiness parks, where different forms of collective bargaining arrangements were formed, have reported that workplace representation and dialogue fostered better productivity. ወርክፕሌስ ኮኦፕሬሽን ስናይ ነገሮችን በቅንጅት ያ ማለት ሰራተኛ የሚንቀሳቀስባቸው ቦታዎች ላይ እንዲሁም ደግሞ ማሽን የሚዛወር እያንዳንዱ ወኮይ በማዘጋጀት ነገሮችን መቀነስ ተችሏል ማለት ነው። ተቀጣሪዎች በካምፓኒ ዙሪያ ሴፍቲያቸውን እንዴት እንደሚጠብቁ የንብረት አጠባበቅ መብታቸውና ግዴታቸው ምን እንደሆነ With projects like this, I think it's very important the question of sustainability. And I think by involving all these stakeholders, and especially the ones that are already here, because a project usually adds manpower to push something, and here they try to involve, and they really do involve, everybody who's already here. Three, building skills for tomorrow. The ILO ProAgro Ethiopia project provided financial and technical support in the establishment of the first sector skills body in the agribusiness sector at the national level. The project supported the design and development of demand-driven short-term training programs at TVET colleges. This includes core skills training, on-the-job training in the poultry sector to enhance employability in the agribusiness sector.
Through baseline assessments, the project recognized the skills gaps and mismatches. Over 1 million young graduates enter the labor market yearly, but less than 5% gain employment related to their education. This is because TVTs and the industry are not engaging, and policies for training and qualifications are ineffective. Beginning with the agro-processing sector, Progro Ethiopia has supported the Ministry of Labor and Skills in collaboration with vocational and academic institutions to address these skills gaps. What are being produced by the academia is not what we want in our workplace. So there is a mismatch. Skill mismatch really comes from the gap between what we private sector are demanding and what the academia is producing. A first-ever sector-based approach has been initiated, culminating in the establishment of the sector skills coordinating body and governance mechanism. ILO's expertise in skills policy, anticipation, and alignment with employment needs is being provided to the government. This support is also coordinated with other donor partners such as GIZ to ensure coherence and better targeting. Employers are key actors in this process. So this SSP, if led by the private sector, it can create enormous job opportunities because it will be us that will be benefited from the SSB to have a skillful and a decent work plus a productive method of business. Progro has supported over 1,400 people in accessing vocational and higher education opportunities. A vital element of this work is ensuring that training programs align with the needs of employers in the agribusiness sector. Progro Ethiopia, in collaboration with the Ethiopian Poultry Association, organized a 3-month on-the-job training program that helped 200 young graduates gain practical experience in the workplace. ILO ፕሮአግሮ ፕሮጀክት እና የኢትዮጵያ ዶሮ አርቢ ማህበሮችን በጣም አመስገን ፈልጋለሁ። ምንም እንኳን ያው በዲቪኤም ደረጃ ተመርቄ ብወጣ ብዙ ማላቃቸውን ነገሮችን በዚህ ስልጠና አማካኝነት እንዳውቅ አድርጎኛል። ትሬኒንግ ላይ ስገባ ጫጩት እንቁላል ከመጣል ጀምሮ እስከ መፈልፈል ድረስ ከተፈልፍሎ ደግሞ ኮሜርሻል ፋርሞች ላይ ሄዶ ምን መደረግ አለበት የሚሉትን ነገሮች ሁሉ ሙሉ ለሙሉ ተጨባጭ የሆነ ቲዮሬቲካል ሲሆን ቲዮሬቲካል ፕላስ ፕራክቲካል የሆነ ኖሌጅ እንዲኖረኝ ቢውልድ አድርጎኛል ማለት ነው። አይሎ ፕሮአግሮ ፕሮጀክት ለ200 ፍሬሽ ግራጁዌት ኦን ጆብ ትሬኒንግ አዘጋጅቶ ነበር። ከዛ መሀል ተመዝግበን 30 አካባቢ የምንሆነው ልጆች በአለማ ፋርምስ ስር ተመድበን ትሬኒንግ ወስደን ነበር። አለማ ፋርምስ በጣም ፍሬንድሊ የሆነ ካምፓኒ ነው። እዚህ ውስጥ ከመቀበል አንስቶ በስራ ላይ ያሉ ሂደቶችን ከማስተማር ነገሮችን አዳዲስ ነገሮችን እንድናውቅ ከመርዳት አንፃር በጣም ከፍተኛ አስተዋጽኦ ነው ያደረጉልንና Progro Ethiopia's commitment to long-term impact extends beyond direct skills training for workers. It is also investing in the future by building the capacity of key stakeholders, including officials at labor bureaus and SME owners, ensuring a strong foundation for a thriving agribusiness sector. በዋናነት ቲኦቲ ስልጠና ተሰጥቶናል አዲስ አበባ ላይ። በዛ መሰረት ያንን ቲኦቲ ስልጠና ወስደን ሰርቲፋይ ከሆነ በኋላ እዚህ መተን የኛ መደበኛ ተማሪዎችንን በማሰልጠን ኢንዱስትሪ ላይ ደግሞ ከኢምፕሎይመንት ፋሲሊቴሽን ሰርቪስ ጋር በመገናኘት እነሱ ያዘጋጇቸውን ተማሪዎች በዋናነት ወደ ስራ ከመግባታቸው በፊት ስለ አግሮ ፕሮሰሲንግ አጠቃላይ ከስራ ጋር ያለውን ነገር ከታይም ማኔጅመንት ስለ ወርክ ሪሌትድ ኤቲክስ ከፕሮዳክቲቪቲ አንፃር በዋናነት ትኩረት አድርገን ለተማሪዎች ስልጠና እየሰጠን ያለ ነው። 4. Growing businesses. In Ethiopia's agribusiness sector, entrepreneurs face numerous challenges, including limited access to finance, lack of market information, and difficulty in adopting new technologies. Progro Ethiopia supports micro, small and medium enterprises by providing access to finance,
business development services, and market linkages. Through ProAgro Ethiopia's specialized program focused on improving working conditions for higher productivity, 90 medium-sized food processing enterprises have seen significant improvements, reporting increased business and job growth. This successful program is being expanded to reach 60 more SMEs in agribusiness. የሰራተኛ ደህንነት ላይ እና ሄልዝ ላይ ያው እንደሚሰራ ይታወቃል። ከሱ የተለያዩ ነገሮች አግኝቻለሁ። ከስልጠናው በኋላ የተገኙ ለውጦች ምንድናቸው? የመጀመሪያው በምርታማነት ስናይ 42% የነበረውን የምርታማነት መጠናችን አሁን ላይ 67% ማድረስ ችለናል። ስለዚህ ይሄ በምርታማነት በኩል ስናየው፣ ከዛ ውጭ ግን ወርክ ፕሌስ ኮኦፕሬሽን ላይ ስናይ በ85% የሥራ አካባቢያችንን ማዳበር ችለናል። The project has already collaborated with over 470 micro, small and medium enterprises, providing support and resources to improve their productivity, access new markets, and create decent jobs. በርከት ያሉ ስራዎችን በተለይ በፕሮ አግሮ ፕሮጀክት አማካኝነት ኪሎት መር ስራ ዕድል ፈጠራ መሬት እንዲረግጥ ውጤታማ እንዲሆን በማድረግ የቲኦቲ ስልጠና የወሰዱ ማስተር ትሬነሮች ስልጠና እንዲሰጧቸው በማድረግ ከስልጠና አኳያ ሰፋፊ ስራዎችን ነው የሰራ። ከ3000 በላይ የሚሆኑ ወጣቶች በስልጠናው ተሳታፊና ተጠቃሚ መሆን እንደቻሉ ነው። ይሄ ስልጠና ሁሉም ጋር ያስፈልጋል። አይዲያ አላቸው። አይዲያቸውን ወደ ቢዝነስ እንዴት ነው የሚቀይረው የሚለው ሁሉም አይዲያ ያላቸው መቀየር አልቻሉም። ያን ስልጠና ከሰጠን በኋላ አይዲያቸውን እዚህ ጓሮ አትክልት ማምረት ላይ ነው ያዋሉት። ከዛ በኋላ ጓሮ አትክልት ለማምረት ቢዝነስ ፕላን እንዴት ነው የሚሰራው፣ ምን ያስፈልጋል፣ ከዘር አንፃር ከማቴሪያል አንፃር የሚለውን ቢዝነስ ፕላናቸው ላይ አስቀምጠዋል። ይሄን ከጨረሱ በኋላ ካፒታል ከየት ነው የምናገኘው? ካፒታሉን አገኙ፣ ወደ ተግባር ነው የገቡት። ተግባሩ ዛሬ በአይንም እያየን ነው ያለነው። ወደ ምርት የተለወጠበት ሂደት ነው ያለውና አጠቃላይ በሶስቱም ተርም ላይ ያስፈልጋል ይሄ ስልጣን። ዘርፉን መርጠን ነው የገባ ነው። በዶሮ ጫጩት ለዚህ ሙያ በዚህ ስራ ብንሄድ ብንሰራ ውጤታማ እንሆናለን በማለት ነው ይሄን ስራ የገባ ነው። አምፔ ዳጌና ኮኔ አልባኒ ኦሲቾን ማሬ ማርቲነ ካኤትን ኒንከራ ተቀማሪቾቲና ዋዱነ ተማሬ ቢዳይሮነ ዋዱነ ማርቲነ ዋዱነ ወዳ ፍሬወረ ዳኖ ወተል ዶጫና ቀመዱነሞ ካኤተ ካላ ወንጎ ሳተራን ኩን ጃጂንከ ሞለ ባንከ ተቀማንከ ሁና ኮኒንቲ ተማርቲና ሄድኖ ሰጋለ ኖርባቱኑ ከቢፉላ ሀኪ ወዳፍራ ዳንቻው ና ቲኔ ካሎ ወትሪ ፓምፔ አፍኖ ሞኪያና አልባኒ መጣጩን ዱነ ከነንቲነ ሺማ ሎንሰ ሺማ ፊኔም ተካይኒ ሐላላዱይ ቲኒ ወትሪ ፓምፔ ዳጉንከ ወይተ ቲኒ ወትሪ ፓምፔ አማንደ ከነንቲኒ ሎሶ ሎንሰ ጀዋታ ሎሶ ሎንሰ ከነንቲኒ ProAgro Ethiopia, in collaboration with Hawassa City Administration, also provided decent workplaces or sheds for 32 SMEs engaged in poultry sector. የእርሻ ስራ እየሰራን ነው። የእርሻ ስራ ሰርቼ ጥቅም አግኝቻለሁ። እርሻ ሰርቼ አልከሰርኩም፣ ውጤታማ ሆኛለሁ። ለወደፊትም በብርታት እንድሰራ ይረዳኛል፣ ረድቶኛል ማለት ነው። አግሪ ቢዝነስ በደንብ በቂ ስልጠና በተደራጀ መንገድ ተሰጥቷቸዋል። በቲቤት ደግሞ ስልጠና ከወሰዱ በኋላ ነው ወደዚህ ስራ የተሰማሩት። እነዚህን ወጣቶች ከክፍለ ከተማዋ ጋር በመቀናጀት ነው ያደራጀናቸው። የአይሎ ድጋፍ በጣም ጥሩ ድጋፍ ነው። አፕሪሼት የሚደረግ ድጋፍ ነው። ሰራተኞቹ እይታ እንዲኖራቸው፣ ስራ ዘርፎች ላይ ብቃቱ እንዲኖራቸው፣ እይታ እንዲኖራቸው ከማሰልጠን እስከ ወጣቶችን ከስራ ጋር ማስተሳሰር ሆነ ለመናገር ክልሉን ለመደገፍ በጣም ጥሩ ስራ ሰርተዋል። አይሎ ያው የገባበት እና የቆየበት ጊዜ አጭር ጊዜ ነው። ስለዚህ አጭር ጊዜ ከመሆኑ ጋር በተያያዘ እኛ ያው ለሳምፕል የሚሆን ለኤክስፒሪየንስ የሚሆን ነው ለማድረግ ነው ይሄንን ፕሮግራም የጀመርነው። ነገር ግን በተለይ ስኬሉን ከፍ አድርጎ ደግሞ በተለይ ከፕሮአግሮ ከዛ ዘርፍ ወጣ ባለ መንገድ ሌሎችም ዘርፎች ላይ መግባት የሚቻልበት እድል እንዲኖር ድጋፉን የበለጠ ማጠናከር ቢችል መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። ሴክቶራል አፕሮች
ስኪል ዲቨሎፕመንት መምራት የሚለው አዌርነሱ ተፈጥሯል። ከኤክስፐርት እስከ አመራር ጥሩ ኤክስፖዠር ተገኝቷል። ምክንያቱም በአይሎ አማካኝነት በተለያዩ በኢንዲያ በሳውዝ አፍሪካ በተደረገው ቱር በሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ያለ ኤክስፐርቶች ብቻ ሳይሆኑ በዚህ ላይ ኢንቮልቭ የሚያደርጉ የአሰሪዎች የሰራተኛ እንዲያገኙ ተደርጓል። ይሄ ትልቅ አቺቭመንት ነው። ወደ ሲቀጥል ይሄንን ካገኘ በኋላ ቴክኒካል ወርኪንግ ግሩፑ ሰራውን ስራ የተሻለ ሰረት መጣል ተችሏል። እዚህ ላይ ተመርኩዘው እንግዲህ የመጀመሪያው የአግሮ ፕሮሰሲንግ ሴክተር ስኪል ቦዲ ስታብሊሽ ተደርጓል፣ አናውንስ ተደርጓል ኦገስት 29 ላይ በሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ። ይሄ ትልቅ ሰክሰስ ነው። Agro support has made agribusiness in the poultry and vegetable sectors more competitive through continuous business development services provided with regional bureaus, social partners and other development partners. Ensuring occupational safety and health has led to the creation of more collaborative workplace, ultimately increasing productivity. አይሎ ከኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ጋር በቅርብ በመስራት ሀገሪቱ ከውጭ ተጠቃሚ እንድንሆን ከማድረግ አንፃር የተሻለ ስራ እየሰራ ነው። ይሄን የበለጠ ቢያድግ ቢጎለብት ፓርትነርሺፓችን ባደገ ቁጥር ሀገሪቱም በውጭ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንት የተሻለ ተጠቃሚ በመሆን አጠቃላይ ሀገራዊ ለውጥ ይመጣል የሚል እምነት አለኝ። The project was struggling to attract women to take part. I remember the first numbers, I don't know the exact numbers, but it was like 80% men and very few women. Now focus on women is almost 50-50 if you look at the whole group, and all the cooperatives, usually they are 5 and it's either 2 men or 3 women or vice versa. And I think that is very important. I think one way to do it, or to do as much as you can, is to involve people from the city, from the region, from the Bureau of Labor here, different experts that the region or the city have. The way they organize this, it's very strategic, and at the same time they're flexible and creative, and whenever they see a problem they really try to find a solution, and they do this by involving everybody. Progro Ethiopia's push and pull approach, equipping individuals with the skills to enter the labor market or start businesses, while supporting enterprises and value chain development to grow private sector job opportunities, creates a powerful cycle of growth. It combines policy support, skills development, entrepreneurship training, and improving working conditions to generate new opportunities and build a more prosperous future for Ethiopia's agribusiness sector. The project has made progress, but the journey is not over. With continued support, Progro Ethiopia can further expand its impact, reaching more individuals, strengthening more businesses, and transforming more lives.